Wumugusi. Kigima omwanchi omurigeria bigitasini kya Ndizi TV nogosemera kwanenga kwabere ko gutwara esabato engia kigima naboigo oburigeria obya emigitasini kya Ndizi TV nemagoro bingyane ndetokumirana asemesa yamangana maya elinde ngomanye nara yabereka gokorekana korwa chingongo chonsi inyechense astinse mochiche mitandao nabakwenda gutobwati asense ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Tiritire nenkerubo Frida nolio kweneke mna chibi channel yogiria gwikira sole asinchira ya benenere nyanchama Abigail na sinse mochi biorkelio nigotoko bwatenere Lydia Mosim. Chinga kitoroche abatani bagende tagweso kia naboigo gusira ebiegwa unenchere mo yoko egendelia sekonde chitimu chaba chigwikira na segetikeri kiageteri se okogosolia egosoli yakebosani naboigo ni gastinse mochinde abalime bagende togwesoke bene naboigo kwe murunganiria ebona sinke asbabire bakomochia aba director bekemerigie chae ase ogotaikirania chira chiaba se county ya Kisii egosori ye timu ya Shabana yaberige kuganyererwa asegeka ni goli tkolia rero etaba kegwikirana ase bitango biri bitaba bigotangika umonchi murigereria ayongati yali nkwaliganetie asomogorobo rero tuskatonyegera gwira nanda sege kege kekerebosio elinde ngomanya mange asenchira yobekirano. Manchi omurigereria yango kwaligane bene elinde tobeto gosanga sobwamo gochaka bonaiga goika omoelio amayaye birebigani gotoko yachaka korwa sorgongorwa gusi anena se county ya Kisii asingo kumanyana chigosori che timu ya Shabana ichichabere chikoganyererwa asegeti kya Gusii Stadium nigo chitaikira nabuna yabeire igekoroberwa nonyana boni go timu ya Shabana yabonete kogosori ni timu eli ya Posta Rangers asamariga nikonyora abere kagoikirana nigo chigosoli cyo cyaba chigoskiwa bosyo engana yabage korokana gosimigwa ebyara ase abatioterira babere bakorokora chingongo nabigo goikirana ase orogongo rwa Gusii nabigo gwakanera elinde gosoa ase ogotietereria egosoliyo nonyana bo nigo bataro se chingaki ase egosoliyo ase erabe gekokorekana mulikito daipo na sanya nabakawikirana chinsemecho naboigo gotwaliganiria oroboti rokobwatia imeyegeti kya Gusii Stadium nigolingo mogoko munene anene gucha sabaligerere be timu ya Shabana abuba sokia asobongerio gucha kuligerere chigosoli kati ya timu ya Shabana na Posta Rangers maigajegeti keiga korosi wasike kegetambe eli kunyarego isanekia ebirengo biribiganeirie ase chigosoli cha FKF nigo yaetanire miaka 13 ase chigosoli chigajitararo rekana sigetie keiga kulende nigo yali ngomogoko asababwatani anene borogongo rwa Gusii kulende maega yaywe nigo chigosoli echo chitaikirana chiabe chikoganywa ase kegetambe engana bone ichaneti abange gusangane coach ya Shabana Mr. Omolo niga kwerera yaiga I don't have a reason why we have not played this game but something maybe has happened to the referees. I'm not really sure but
you could see the turnout. Yeah, everybody was ready for this game, and it's very, very unfortunate that Shabana fans are going back home without watching their team, because the team was really, really prepared, and everybody was looking forward for this game. So whatever happened is very, very unfortunate for football, not only Shabana, but for football in general, because everybody wants to play. My players want to play, the fans want to watch a good game, and you can see our ground is so good, yeah, for good football. So whatever happened, I don't know what will happen. I mean, way forward. Kurwa sensemo ye team ya Posta Rangers gusangana mokochi obo negetasini Ndizi TV boigo ni gairera yaiga. Kile kimefanyika, tumekuja kuarifiwa dakika kama 30 vile zimeenda. Tunashindwa kwa nini marefari wajatokea kwa game, ni nini kinaendelea. But hata saa hii sina clear information ni nini imeendelea. So management yangu nafikiri imekuwa in communication na responsible authorities na wakatuambia game ichezeke. Hekirenga kyogotaikira na gwichigosori echiga kati ya timu ya Shabana na Posta Rangers imeyegetigia Gusii Stadium nigo etamanyirigo ikabono. Kitu iko ni information zilikuwa zinakuja tofauti. Mara marefari wako pale nyuma wana change. Ukienda huko unaona refari, mara refari wako nje ya ground wanakuja, mara refari wamezuiwa kuingia. So unajua team zote zilikuwa prepared kwa game. Tulikuwa ready sana kwa hii game. Urwensemo ya baligereria nigo barorekana kogechwa asibaba bakwemurunganeria ekiombekeria kya FKF ikyo kitenderete chigosori emergency ya Kenya. Today I came here at 7 in the morning just to watch Shabana game, but I'm so disappointed. Till now there is no game. I'm so disappointed, I even feel like crying. Niko na huzuni sana sababu ukiangalia kitu kimefanyika leo ni kitu ya kuhuzunisha. Ni kama uamue nyuki amekudunga, amekuuma tu kidogo, uamue kuchoma mzinga na uchome nyuki. Kwa FKF na management ya FKF yote, kwanza kwa president wa FKF Nick Mwendwa. Wewe mwenyewe unasema ati ya recognize court order, wakati tumeitisha elections za FKF, wewe mwenyewe ndio umekimbia kotini kuchukua court order. So hizi zenye unatuambia recognize court order, tunakuambia you style up Nick Mwendwa. Mimi ni fan wa Shabana. Tumekasirika sana. Mwanzo vile tulikuwa tumejipanga sisi kama mashabiki, tulikuwa tumefurika hapa tukijua itakuwa game yetu ya kwanza kuenjoy hapa, na mashabiki wote walifika karibu 25,000 plus, lakini tumefanywa mbaya sana. Hatuoni marefari. Kwa nini inaendelea? Kwa nini tumefanyia Federation Football of Kenya? Tumeifanyia nini? Watuambie wasimame, watuambie hiyo ni hujuma gani wanatufanyia. Maiga yuko na chwa weki na abwe igoro kubwatekana no kungusana na wechigosori echiga asamatuka maiga nigo bono ekiombekia FKF kiaboriwe koenana amaskani higo chia asebigambero. We are so much disappointed today. Tumetoka mbali, travel overnight, tukifika hapa after the court order ilitoka jana kususpend hiyo implementation ya hiyo suspension yetu, of which tumefika kwa wingi vile mnaona, and it's evident that kuna shida FKF. Sisi tungependa waheshimu court order. We are ready to bear the cost yenye wanataka, but let them not destroy the beauty of football in Gusii land. I think our referees and the entire Football Federation of Kenya should be used to a huge number of fans appearing in support of their teams. Sasa sisi kutokea wengi hatuko tunakuja vita. We just came here to support our team because this is the first match we are having here after a long time. I think it's a disappointment to me, to the rest of the fans. We want these things not to repeat themselves. Let's have protocol. If they are feeling insecure, let's have the police deployed here enough to protect the referee in case there's anything that happens. Nigo yarorekano gwako konene gochia samashabik wetania chirebo emerongene abo baikirana asegeti ekyo asokwegokia na kurigereria chigosori ekyo. Ginko reporteria igetasaini kia unambeja mokia Ndizi TV kuroiga segeti kia Gusii Stadium iliterane enkoro kwa Dipon asanya. Mbia mano sana umulikito daipana asanya sogotwaliganiria oroboti uru asinchira yobwikirano. Oskabusio ase oroboti ronde ni gongo kumenyabuna unenchira ya moyo gusira ebiegwa kurwa sorgongo rwa Nyaribali Masaba nigo umuskeke fasagana abaga kwaligania ego soli ya Kibusani ase chitimu
okwana sensemeyo nigo airira ekiringa kyaye kyogochikwarigania tournament y'omwaka oyiga ase abolia abatani wesokia nabo igokwerikia ase chitimu nagoikerana nakogendera gosira chitarandicho nanya nabo nigo abagakubwatuka ebiegwa nabo igochi uniform gocha ase chitimu chiri chaba chikogosori Eliogokinia ebiegwa asensemo yengoyo nigo musikeke fasagana aligania gosori ya kebusani asegeti kya geteri okwana nigo airera ekirenga kyae kyogosira ebiegwa ebyo asinonya nabo abwatuka ebiegwa anene chi uniform sana ku support chiti nyaruka ni chaba mura bebodi especially tukomuna lero ne sabato na babangirite friendly kuna na barangirite bo change na barangirite bacha bake umupiro yo friendly ande na bagori uniform last time na bagorite ande na bamura na bareterete chibi cha chiwa kwa na mazoezi igo nambara kwasa birenga ndokwenzi utakobakonya the field is open tango ndo kwanza kwa chakoni bana bakebanda bandi bari school they are still nurturing their talents yongo bakonyande and imbate token kwa kile team according to una bakobwa asensemo ya bagosoli nigo bagokera ogusiroko asibabolia abarai wesoke na kubasira elikonyora ebikoroto bingoyo wagira ngambi yamono twajesire na intwa bangina na baiseke batoitire anya twa bangina ndora kubada moyo ndwana waka masoezi lakini twatemire wakati soezi twakeriyo minto mwisimu wasagana asa gotendera uniform gotong'arete ga kitonye osoro mongina osengo yumbwanje tabana bangino tawanja tokonye na ne chipkoroto bioka ane socks ndo bwati buna bangino akintu akwete chikura akina intolera mabero tong'ari shimono mwisimu watong'ari shiraiga ekasege tiki ageteri gotwabari ga ni mwezi nonye no yo minto okorokwa Anthony akinoro samangana bana anoro chubwari obana anoro janga bana buye bisete akitokonya na intubuna bangina na baiseke batto jande gete na intutokoreki tono kwa koreso asiye na tutaenda kuna gutaratara nonye nabo nigo abasaye baboligwa gwesokia asobonge eliokwegendelia gwetera ebiegwa boigo nigo bairera obuya bwenkoyo ase okwagacha omubere mono gwakira mwisiminga tuganyerete yo mindo Samuel Marangambu yamono asengenjo aretiro burabu geteri ita chigesambia nanya kora bangina bagucyase umupira muna bacyasire buya bagakabaitu bakira umupira buya gaiga nande tiganga kirenga mbuya mono sana asengenjo ntanya koro moito okorera yo minta korire itanga diganya samuseni asaya yanderete gokora abana baitu bareka abangina baitu bareka igona ari kubariga ninga yeteri ito kerabu kya igweru yo minto tuganyerere to yo minto keva sagana marai iko abangina barenka tigamba tabingambu yamonesa uri mwagokire mwakire mechi buya mwacyesire buya none ocyesoko kogera kure tutware chinguru ase mibere yitu marwere tago toikange nanya nabo nigo geteri Queens FC bayikora geteri women chigori inye ase esagero nigo boigo bagokera ogosirwa asensemo ye uniform ronto wate friendly gaiga geteri Queens ladies na geteri women ntwaka bangina chigori nyaiga lakini rende mbate machumba kali soesi isoesi ne ligi ya sana akiagera ngo changa mukora seliti nere muhimu sana korugagu ndo wate patroni aito ya toretere uniform morosera rumna torabetinye nigotogogete twakwanire boira lakini ane ntoranyorondo gotosapo omusike sagana nigo abolia barai kurwa sorgongo rwagusi aneno mwaziri bwe chigosori gotarera ebiti na gukora amaunchirilio elio chigosori chibe chigwikirana will still continue nurturing these teams and I hope in the near future chendo see a tournament enene ye wodingima chitim Chonspi I think there are about 16 or 18 Chonspi njirete tournament I will check kiwande kigetu kwanza
ngorengere mwesa karekere zigzag kene kendo kitakere kube kwe track tereme kebe level abana abakiza kinde bakumi abana abantu ba public works ndubwate no nechi minister chi county ba sports bobani tabata ibintu bine babirigereri ibigwanda bine birinyoroso bibe bigwande biya so that twanyarana nechi team kurusuku chacha wako mpira. Kerubo Frida, Ndizi TV. Hatigana nayo ni gotokwenda wikasi kaunti ya Nyamira asengo kumanyabuna igati ya balimi bekemeli gichae korwa seke wanda kia Nyansiongo ni gobeso kile nabo igokwe murunganiria engeli nke ye bonus okwana ni goba muchirie aba director ase ogutaikira ni achira chiri babete bakubaliera asibaganirie serikali gwesona ni gati nabo igokwe ne kibna ngubatorire muri kitopo likapokara na mange. Tulimpea Gachagua, hatukupea Ruto. Tulimpatia sababu alikuwa na mtoto wetu ambaye ni Riginji. So nataka kumwambia William Samoei Ruto hivi, yeye akigusa Gachagua amegusa Wameru, ametugusa. Kwa hivyo nataka kuambia William Samoei Ruto, maana yake tulimpata akisema wakati alikuwa deputy president wa Uhuru Kenyatta, yeye hata waipitishia mdogo wake ile maneno alipitishwa na Uhuru Kenyatta. Mbona sasa anatendea mtoto wetu Riginji Gachagua? Tunaambia William Samoei Ruto hivi, ile maneno alisema hakumbuke sisi kama Wameru, iko kwa roho zetu na hakuna siku hata moja tutawahi sahau. So Riginji Gachagua, tunaambia William Samoei Ruto hivi, ile maneno alisema hakumbuke sisi kama Wameru, iko kwa roho zetu na hakuna siku hata bagukwana nigetasini kiga alimia baiga na nenebe kemeliye cha kurwase factory ga Nyansiongo niko bagendere ko bakwimurungarira kubwatekana mo nengeri enke anene ya bonus ya bagikorarigwa asa marida ne banis mukaya umulimi Nyansiongo nakiega tuamena situ kulia lero egende egera to kwanire na mangana ya to kwana na watoka ntie management ya factory yetu ya Nyansiongo ya tegerere una balimi abaminto bakororamika kolengana n'emichando n'obororo barora se factory ya Nyansiongo agukwana nigo baba mochiria aba director abo babalete eiranga konyara kwa bagukinya engeria yekemeli kiga kurende una balete chira nigo bachire mamincha tuatebe tubuna nkoe guturi kibese tukabika chikura burunge buna batotebete ono mweri bweri tuko pese chinchi ono mbaigo totebinga irenge pona asia pimitumo ya onetumo Mombasa mbaigo totebi kibese irenga chachete factory mbaigo totebi enibe ya ito mbaigo totebia pone gentu bago yo babwat basoete se chiombe cheito bakori buna batagete igo kogani kwana nkoringa ki tocha karibu ngene wanyana serikali esoime echekinga chibese chinga kichia inga kicha ya pimitu Mombasa nga kiya onetibwe irenga ya retete irenga ya rete tugo chaga irenga factory ya ruseti na ninga kiya ruseti nigo bagendere ko baba komochiga tia bagirigacha abwo kolengana mo nabarabo batari gukora mirimo yabo buyikirano abantu mbari bagoche tundu bari beruka bagirigacha babegete chianga cyubugirigacha bantabwe mirimo bakorera ntumanyiti ekiagera mbanya gocha se migondo yaito barigireri ngakingotore ichae nkinsaretie bantebie egere manyende kapise lakini omoelio iba kwiruka ngana bagirigacha bagenda bari chibesa omoeli bomotien chibesa ichinga iba kurusi ichaya nekere na rosirin chibiye ko manyene na nyirusirinka na nyeretire tundu bari wamagocha konyora no bateneine bagotangi ichaye nimbe nchego maete kurukare echa omugirigacha gagocha mugondo ogochekerie chae okurusia magoso okoreke pisa kwakora burunge bono gokoire chae tundubari gokoire chae tundubari buna machika okora agoteba omugirigacha agotebiri kuru mugondo lakini emiaka ya yebona egenderete nigo tore no gokumisana ng'abagirigacha mbaroro be factory
bakuri chibesa chietandi chiribwe 50 tutamaiti ni chiagasiki kwa sababu mbaigocha magondo batochekerie chai iko kere gento gikugukumi sana igo abagirigacha bari ngonya no barikire twaria basoke kurwomba bugati gasi bakonya kuri chibesa cheitu bose basoke kabisa bagende egere chibesa cheitu tochinyore korengana buna togo torecha yeito nasinsemende niko boigo bamomochiri omumaneja omunene we factory jiga ya Nyansiongo manyakanite na Langat asikirianga nigo abeire agakobanga ina samatuka matambe ebirero byaitu na 40 tutagite anyenchi yo batwerese ngaichia chiete na kabere Langat biko munyene kana ro campaign wetaga iga buno mumana chicha saba director ga ro tene echai ge ko iga buna bawusiga ega customer noere iko bugoria machani igo induto medina chibesa Nyansiongo tubwate chiri chinyinge ge ko gera machani tutatenete birero byaitu gocha sebare ga kibato igwe birero byaitu na mane serikali ya soime tokonye Langat otoitire Nyansiongo njenko bolia bale ba Nyansiongo onye mundu tayora teneri bagali Langat yona tushike factory kiagara every mess Langat isin every mess Langat isin omuntu boli swali gao tabingo teneni ale namba yao Langat is not a farmer in Nyansiongo nkieko Langat yako tiande kabire a problem yane ento kiseko Nyansiongo kiseko buena Langat must go and that's all omokito bogotema kuri boteneri wa factory jiga elikweneria ya onsi nigo otebora matunda kolende niga maisonsi bonara kunyara kabaga kurigereria anene ekigera kunyara kabaga koba nyerekane ng'abaremi abange nigo babegetogorsemeria sekemeria keiga gechai igingo reporter igetasini kya wanjite kya Ndizi TV ugiga sike wanda Kenya Nyansiongo meya county Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp okara Liberera ria gisiasa ni go rigendete kwene kigwa kubwatikana ni ng'ana yo kubeka umuswada bukumwaka isiko mukonye bumurai bwinse Rigathi Gachagua asetaro yaye yelitkolierera sorgongo rwa Mount Kenya Gachagua ni gaberiga kumuchia ababunge bali barobereti kubeka umuswada yo nabo igoko yosira nanya nabo nigo abuli murai bwinse Dr. William Ruto otategerera amang'ana y'abasani bali baye bale ange nabigo kubwatirana nere elinde kwene kebnango kolera bale abakenya emirimo Wameru mnaweza kubali wale wanasema hamwezi kubali nifukuzwe kazi muinue mkono mimi naambia hawa mimi nasema Mheshimiwa Rais William Ruto na mimi tulichaguliwa siku moja kwa tikiti moja kweli ama uongo kama utaki Rigathi Gachagua hata William Ruto utaki si ndio siko namna hiyo wangapi wanasema William Ruto na Rigathi Gachagua wakae pamoja wangapi wanasema wasitenganishwe na tunasema na rais anajua mimi ndio nilikuja hapa nikaongea na nyinyi na nikamwambia mchague William Ruto kweli ama uongo na mkaniamini si ndio mliniamini ama kuniamini sasa kuna watu wanaenda kumwambia rais ati hata kama Gachagua hakuweko ungechaguliwa ni uongo ama ni uongo kama mimi singekuwa pale kwa ile karatasi mungepigia President William Ruto mungempigia rais tafadhali wewe ni ndugu yetu wewe Wameru walikupenda Wakikuyu walikupenda Waembu walikupenda hiyo rais barabara watu wanakupeleka watakupotosa hiyo barabara rais wadani wako vijana wachanga wewe unakaa hapo na vijana hawaelewi watu ya Mlima Kenya hiyo barabara rais wanakupeleka watafanya wewe ukosane na hii watu ya Mlima Kenya si ndio mimi nauliza Wameru hii serikali ya UDA wakifukuza Rigathi Gachagua mtakuwa na biashara na hiyo serikali tena mtakuwa na biashara
Si maneno itaisha hapo? Wacha tuseme ukweli. Mimi ndio mwakilishi wenyu kwa hii serikali. Sasa ukifukuza Rigathi Gachagua umefukuza watu ya Mlima Kenya. Siko namna hiyo. Hekati abaraikura sorgongoro Mount Kenya nigo babiri bagwesokia bene nabaigokuraga biara ababunge abubwate emirobiri yo kumwaka isiko omukonyi bumurai wense Rigathi Gachagua okwana nigo bene kemna nigo babete bagusira obochori bo mwaka gwikiri 2012 nabaigokwanekanga Gachagua nabaigumurai wense ruto babiri bagosoa abisi asikulinde babiri bakogikeria chimbwe ekyo cyogotamutaka abisi. Tulimpea Gachagua, hatukupea Ruto. Tulimpatia sababu alikuwa na mtoto wetu ambaye ni Riginji. So nataka kumwambia William Samoei Ruto hivi. Yeye akigusa Gachagua amegusa Wameru, ametugusa. Kwa hivyo nataka kuambia William Samoei Ruto, maandake tulimpata akisema wakati alikuwa deputy president wa Uhuru Kenyatta, yeye hata waipitisia mdogo wake ile maneno alipitisiwa na Uhuru Kenyatta. Mbona sasa anatendea mtoto wetu Rigathi Gachagua? Tunaambia William Samoei Ruto hivi, ile maneno alisema hakumbuke sisi kama Wameru, iko kwa roho zetu na hakuna siku hata moja tutawahi sahau. So hasiendelee kutesa mtoto wetu ambaye ni deputy president. Vile Maiga ya serikali kubika amarago amaya ase chikanisa nigo abarai kurwa sebisasimiro bagendete wesokia bene nabo igogo kwanira engane yono nyana bonigo babiri bakumokia serikali ase okuimokia egetambukiro nabo igogo kora amonchilio tinga kibabere bakweneke mna oku noko unereligwa kubosibore bwechikanisa nigo baburirie abanyanyimbo gokora obutuki bweme anena samangana ali alingete shakaora ilinde ko bago wakonyora obwene bwengane yo. Religious Organization Bill in its current form poses a serious threat to the religious freedom that we enjoy in Kenya. Religious organizations have played a critical role in shaping Kenya's social and economic landscape. Key stakeholders, among them religious leaders, were not involved in the development of the bill. 2. The Mungatana bill fails to appreciate the importance of the critical qualification for the proposed registrar, particularly in religious or theological qualifications as a prerequisite. Number 3, the bill fails to address the culpability of public officers, including police, whose negligence led to the tragic outcomes of Shakahola as Mwanchi umurigereria kurwa soroboti uruni na ikiro moelio bokumurikira mangana maya asebire biga kulinde tuska tonyegera gikoraga chinsa isato ayona mangi na nyara sinchira yobo ikiranu hunorabe gokoleterwa asore nere John Kebati genda gutubwatia sinse mochiche mitandao asense moya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, a website www.ndizitv.net. Magach kamera asokwane kevuna ebichana boigelio gira gwekera sole asinchire ya benenere nyanchama Abigail tobe tukubotanere Lydia Mose asichinse mochi bierkelia nanchiria nenkerubo Frida toskato nyegera umurubiri bw'ekiumbu ya siasa ngochole asegekeke kerebosio twara obulgeria borubia.